Vio şevgades behi, vio şevgades behi, vio şevgades behi, vio şevgades behi, vio peregorobe, doro lave gorobe ya doro É um serviço rádio e tem que geltaban. جناب دانشجویان رادیو دنگ گلدن با شکودن هجا ایرو یک کانونی 2023 اینه لبرکسل ساعت 12 آمدگی ساعت 14 ام بنوچه نیورول گرونه دست پک چند سر نوچه پارزر ایتالی خواست که دولت آویج بو اجالان به برپرسیاری خرابه هپگی بلانچوی شهر مها مجداره اونا سامیاسی شهیدین خواهش کرد بس ارزنجان گود به پرگال هفسروکاتی و جواک و مالبات دموکراتیک ببن و دیروک حال بجارتنین هرمی لباکوری کردستان و ترکیه دیار بو 31 آدان 2024 دوباره روز باشور گودان هجا مالباتا ریبر عبدالله جلان جبو هفدیتنی سالیدانکه نوکر مالباتا ریبر جلان و مالبات هنگرتی اندن این نیمرالیه جبو هفدیتنی سریدان کرن برای ریبر عبدالله جلان محمد جلان و واسی مازون دیچ بداخواز هفدیتنی سریل سردوزگری کماریا بورسا و مدیریت گرتیگاه امرالیه دان برای گرتی امرالی عمر هایری کنار آلی کنار حاملی برای حاملی یلدرم پولات یلدرم و ملیه چتین خوشکاوی سیاکتاش جی جبو هفدیتنی سریل سردوزگری کماریا بورسا و مدیریت گرتیگاه امرالیه دان ولاتین بناری قندیله لسر تجدید لسر ریبر عبدالله جلان آخوین گوتن تجدید لسر ریبر اجران لسر همو گلی کرده دوید تابلی ورا راکرن ماوی 25 ساله لسر ریبری گلی کرد برئیس اوجدلان گوشه گیری کی تند هیا 25 سال تمنی انسانی کی کامله زیاده لوش ماوی کی زوره هیچ خبر و باسک لا روشی تندرستی برئیس اوجلان دانیه اوش پیامی داگیرکرانی کردستان بو گلی کرد که پیان دلین حتی اما هبین به هیچ کاتێک مەجال نادەین گەلی کورد لە هیچ پارچەیەکی کوردستان هەناسەیەکی بەخۆشی هەڵکێشێت بۆیە دەستگیرکردنی ڕێبەر ئۆجەلان دەستگیرکردنی ئازادیە دەستگیرکردنی بیرروڕای هۆشمەندە دەستگیرکردنی چوار پارچەی کوردستانە داوا لە گەلی کوردی چوار پارچان دەکەم داوا لە خەڵکی وڵات پارێز دەکەم داوا لە نەتەوەیە گرتوەکان دەکەم داوا لە حکومەتی هەرێم دەکەم داوا لەو گەلانە دەکەم کە بندەستیان دیوە هەمویان فشارێکی زۆر بخەنە سەر دەوڵەتی داگیرکەری تورکیا بۆ ئەوەی بەڕێز ئۆجەلان ئازاد بکە داوا بکەن لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی کۆمەڵگەی نێونەتەوەی کە داگیرکەری تورک چەندی بێویزدانی کردو و بێزەمیری کردووە بەرامبەر بە کورد کە دژی کورد ئەوە 24 ساڵە لە زینداندایە چۆن دەوێت بێدەنگ بێ ئایا بەڕێز ئۆجەلان عەبدوڵڵا ئۆجەلان چی کردووە چ تاوانێکی هەیە لە داوای مافی کورد مافی نەتەوەیەک دەکا داوای مافی کورد دەکا لەبەر ئەوەی زیندانی کراوە خۆ کەسی نەکوشتۆ ماڵی کەسی داگیر نەکردووە بەڕێز عەبدوڵڵا ئۆجەلان داوای مافی نەتەوەیەک دەکا کە کوردە لەبەر ئەوەی گۆشەگیری لەسەر تون دەکەن دوی ایتالیا جبا عبدالله جلان به برپرسیاری خور را به پاریزر ایتالی آرتورو سالرنی بالکشانسر مافی پنابریه که دادگاه که ایتالیایی دابو ریبر عبدالله جلان وجی ایتالیا خواست که به برپرسیاری آبریه خور را به پاریزر آرتورو سالرنی جانفر آخوی گوت پشتی کامپانیا دا آسا جهانی ده که جبا آزادی ریبر عبدالله جلان حتی دست بکرن مجیل ایتالیا کامپانیا دا دست بکرن آسان کرن هفدیتنا 33 مهان به
Abdullah Öcalan rêbazeke îşkenceyê ev kiryar bin pêkirina rêgezên bingehîn ên peymana mafê mirovan Ewropayê Tirkiye endamê Konseya Ewropayê û divê Konseya Ewropa demil dest müdaxaleyê vêkê bike. Parêzer salernî bi bîr xist ku dadgeha Roma di sala 1990 de mafê penaberiya siyasî da rêber Öcalan ev biryar îro jî derbas dibe. Di çarşeva vê biryarî de İtalya xwedî berpirsyariyeke taybet e ku ji bo guhertina mercên tecîda li ser rêber Öcalan û misogerkirina azadiya wî bikeve nava tevgerê. Parêzer Arturo Salerni di dawî de got gelê İtalya ji ber dîlgirtina rêber Öcalan gelekî xemgîn bû. Bi taybetî piştî şoreşa Rojava gelê İtalya zêdetir nêzîkî gelê Kurd bûye niha jî bi vî rihê hevgirtinê erkameya pêşî ew e ku em li İtalya zextê li sersaziyên me û bi taybetî li parlamentoyê bikin da ku desthilatdariya İtalyayê bikeve nava tevgerê. Divê İtalya berpirsyariya biryara penaberiya ku ji aliyê dadgeha İtalya ve ji Öcalan rahatiye dayîn û nikare bêbetalkirin bigire serxwe. Arturo Salerni got em ê israr bikin ku desthilatdariya İtalyayê vê berpirsyariyê xwe bîne cih. Girtên girtîgeha Tarsus û Kürkçilerê ku di greva birçîbûnê de ne bankirin pêngava cîhaniya ji bo azadiya fîzîkî ya rêbera Po û çareseriya pirsgirêka Kurd di meha duyemîn de dewam dike. Di 27 mijdarê de girtiyên ji doza PKK û paşkêr zindanên dewleta Tirk tên girtin jî dest bi çalakiya greva birçîbûnê ya bi dorveger kirin. Çalakî di roja pêncan de girtiyên li zindanên Herêma Çukurovayê bi rêya malbat û parêzerên xwe bank li civakê kirin. Hacîre Çay li girtîgeha jiraniya Tarsusê Bazı rojan Deniz Özdemir û İsmail Tuzun yên li girtîgehên tîpa F ya Edenê 5 rojan, Ayhan Kabak yê li girtîgeha tîpa T ya Hejmardu ya Tarsusê dimîne 5 bazı rojan, Doğan Karaman ê li girtîgeha tîpa T ya Hejmardu ya Tarsusê dimîne jî bi dorvegerî de greva dorvegerî ya 5 rojan de ne girtiyan diyar kirin ku ew azadiya fîzîkî ya rêber Apo dixwazin û heta ev pêkneyê wê têkoşînê xwe bidomînin. Birgudar Nêja HPG bilançoya şer ameha mijdarî eşkere kir. HPG diyar kir ku di 193 çalakiyan de 124 dagirker hatine ceza kirin û di şer de 4 gerîla jî şehîd ketine. Navên ragihandin çepemeniye ya HPG bilançoya şer ama mijdarê eşkere kir. HPG pêşî qala şerê giran ên li herêmên parastina yên medyayê dike û dibêje gerlayên azadiya Kurdistanê di şert û mercên herî zehmet û di nava bêderfetiyan de hêza xwe ji îdeolojiya Apoyî digirin. Aqil, dil û vîna xwe bikartînin her cure astengiyê têk dibin û hewl didin bi rola xwe rabin. HPG diyar dike û artêşa Tirk dagir ker tevahiya meha mijdarê li Bakurê Kurdistan û herêmên parastina yên medyayê li dijî hêzên wan ji hewayî û erdê ve êrişên xwe dewam kirine û dibêje derfetên di destê xwe de teknîka şer a serdemê bombeyên qedexekirî û çekên kimyewî hemû li dijî hêzên me bikaranîne. Li Bakurê Kurdistanê bi hezaran tevgerên êrişê li dar xistin ji xeta xiyanetkar a Kurd destek girt û dîsa jî ti encam bi dest nexistin. HPG li dijî van êrişan şeregelê şoreşgeriyê gerîla dimeşine bi bîr dixe û got li rex parastina çeperên xwe gerlayan destanên berxwedanê nivîsîn. Performansa xwe ya şer zêde kir û du salvegera 45 adamın zandina PKK'de operasyona şoreşgerî û çalakiyên bi bandor li dar xistin. Bi taybetî operasyona şoreşgeriya Şehîd Leyla Sorxîn Ahmet Ali Metinayê bu çalakiyeke watêdar gerlayên azadiya Kurdistanê bi şerê tîmê pispor ê xwe dispêre erazî, çeper û tünelan derbên giran li artêşa Dewleta Tirk dagir kerdan. Dewleta Tirk qirker û dagir ker çepemeniya wî ya şerê taybet her çiqasî hewda van derbên xwarî ve şerê jî haqqeta şerê li çayên Kurdistanê bi belgeyan gelemeyê welat Parêz û raya giştî hatiye parvekirin. Bi vî rengî carekê din ispat bû ku artêşa Tirk bi êrişên xwe dispêrin teknîkê nikare encamê bi dest bixe û naxê jî. HPG di bilançoya şer de bi bîr dixe ku di şerê meha mijdarê de hevriyên wan ciwan welat Andok Adil, Botan Raperin û Agit Kobanê ji operasyonên şoreşgerê pêşengî kirine bawayekê xwebaxşane berê xwe dane dijmen û bi lehengî şehîd bûne. Navên de ragihan
Andunu çepemeni ya HPG daneyên di bilançoya şer ama mijdarê de wiha ragihan êrişên artêşa Tirk adagir ker 140 êrişên bi balafirên şer 124 êrişên bi çekên kimyewî 133 êrişên bi teqemeniyên qedexekirî 103 êrişên bi droneyên bombebarkirî çalakên ku gerlayên azadiya Kurdistanê kirin wiha ye çalakekek emîne hev çalakên sabotajê 2 çalakên koordînekirî 2 operasyonên şoreşkerî 30 çalakên sekvaniyê 52 çalakên derpilêdan destwerdanê û 9 çalakên bi çekên giran bi giştî gerlayên azadiya Kurdistanê 193 çalakê li dijî artêşa dewleta Tirk adagirker li darxistin encama çalakiyan jî wiha ye 124 dagirker hatin cezakirin wasayeteke leşkeriya rew wasayeteke zirxiya ejder 7 dron 6 pergalên kameraya mobese 20 çeper û 23 kon HPG radigihîne ku kepçek radarek û 52 çeperan jî ji çalakên gerla derxwarine çekeke bixî bombe avêjek 2 tifingê MPT jî di nav de gerlayan her wa destan ser gelek kelûpelên leşkerî yên artêşa Tirk adagirker. Mergudan جا هزین پرستنا گل هر وها بداخویانی که ناسامیا سه شهیدین دن اشکرا کر شهیدین گارزانی ببیر برزداری ببیرانی ناوەندە ڕاگەاندنە هەپێگە ڕاگەاند و شەهید شۆرەش ڕۆنی تۆل هلدان هیزان و سەر هلدان گەرزانێ 23 میژدارە 2021 de li dijî êrişên hêzên artêşa Tirk adagirker heta nefesa xwe ya dawiyê bilehengiyeke destanî şerkirin û şehîd bûn. HPG ji malbatên şehîdan û gelê Kurd re sersaxî xwest û nasnameya şehîdan wiha eşkere kir. Erhan Mingesar bi nasnav şoreş ronî li Qersê ji dayîk bûye. Dayîk û bav Zelîhan Esmer د 23 مجدار 2021 de ل Gerzanê şehîd bû. Masum Yılmaz bi nasnav Tolhildan Hîzan ji Bitlisê ji dayîk bûye. Dayîk û bav Şanaz Abdülkerim di 23 mijdara 2021 de li Gerzanê şehîd bû. Vedat Aydın bi nasnav Serhildan Gerzan li Bedlîsê ji dayîk bûye. Dayîk û bav Lêman Mehmed Emîn di 23 mijdara 2021 de li Gerzanê şehîd bû. Hevrê gerîla şoreş li navçeya Qersê Selîm di nava malbateke welatparêz de ji dayîk bû. Hîna di zaroktiya xwe de Partiya PKK nas kir. Di dibistanên dijmin de xwend dît ku dibistan amûrên herî dijwar yên asimilasyonê ne. Dev jê berda û çû Stenbolê. Hevrê şoreş di ciwaniya xwe de di nava ciwanên welatparêz de kar kir û di sala 2009 li Xakurkê tevlî nava refên gerîla bû. Weke milîtaneka apoyî yê mînak derkete pêş û li her qada berxwedanê têkoşîn kir. Di sala 2017 de derbasî Gerzanê bû û di êrişên hêzên dewleta Tirk dagirker de bilehengî têkoşîn kir. Derbên giran li wan xistin û tevlî kerwanê Nemirên Kurdistanê bû. Hevrê gerîla Tolhildan li navçeya Bedlîsê Hîzanê di nava malbateka welatparêz de ji dayîk bû. Hevrê şoreş demeke li dibistanên şevînî yê seretayî yî bo xwend ku dijmin weka amûrê şerê taybet bi kar tanî. Di ciwaniya xwe de di nava ciwanên welatparêz de dest bi kar kir. Ji şehadeta xizmê xwe Ernesto Cîlo Naif Ahîn di sala 2012 de bi bandor bû û di sala 2014 de tevlî nava refên gerîla bû. Hevrê gerîla şoreş bi kesayeta xwe ya xort û fedayî li ser qada berxwedanê li dijî hêzên dagirker têkoşîn kir. Di êrişên dewleta Tirk dagirker de bilehengiyeke destanî şer kir û tevlî kerwanê Nemirên Kurdistanê bû. Hevrê Serhildan jî di navçeya Bedlîsê Hîzanê di nava malbateka welatparêz de ji dayîk bû. Hevrê Serhildan weke ciwanekî Kurd tevlî tevgera ciwanên welatparêz bû û di sala 2014 de tevlî nava refên gerîla bû. Gerîla Serhildan piştî perwerdeyeke destpêkê bilehengiyeke fedayî li hemû qadên berxwedanê di aniya herî pêş de têkoşiya. Hevrê Serhildan ji kêmasiyan ders girt û bû sedema ku pratikeke gerîla ya serkeftî derkeve pêş. Hevrê gerîla Serhildan di 23 mijdara 2021 de di êrişên dijmin ê dagirker tevlî kerwanên Nemirên Kurdistanê bû. Mergudan jad de navê dayika şehîd şoreş ronî de xeletî çêbû dubrajê de serrast dikim. Şehîd Erhan Mingesar bi nasnav şoreş ronî li Qersê ji dayîk bûye. Dayîk û bav Zelîhan İsmet.
دسته بلند یاد بجارتنا ترک تقویم هر بجارتنین خواجهی در روزنامه فرمیده و شانت لگوری بریاری و هر بجارت 31 آذر 2024 بردار خستن یک چله استارت هر بجارتنی و بداین دودی چله و پارتیان سیاسیان کو تبل هر بجارتنی دبن بین اشکره کردن 27 چله و جهین وان این دپوسلای ده بین دیار کردن دیروکا داویا لیست نامزد و اندام مجلس شهرداری 20 سباته خدخه نسر پروپاگاندا هر بجارتنی 21 آذر دست پیدا کن و 30 آذر بداوی دبن اندام کوردیناسیونا کجکی بسی ارزینجان تبلی برنامه خوابون یا اجن تیوی بو بسی ارزینجان به تایبت لسر پرگال هفسروکاتی راوسیا و گوت به وی پرگالی ره ام دخوازن جواک ده گوهرتنا چه بکن داکو جواک که دموکراتیک آبا ببه Burada ev mühime yani çıkar sistem mühime ev kası mesela feraset pırgringe yani deme jin usal saydı penci tevli bunu kutçaydı ki ama bingeh bu derdi meclisi jinan he yani ev hevserukşi hunduru meclisi jinan da diyor kudu giri temsili jinan da çilir yani veki usal teni alif işte yek kes ya da ferdiyetna burada temsili jinan irade jinan derbasi hevserokati gibi teni ne jorda teni hevserokati jor hayajer mesela komünde bir gire mecliste bir gire kooperatifte bir gire partiyanda bir gire işte sazi civaki de bir gire hamu ve hıssında sistemi hevserokayı burada yani jinji aslında tevli bir yer gibi yani naheyle teni zılam bir yer bir de burada jinji tevli bunu kutçaydı ki ev hemci bu siyaseti demokratik aslında bingeççelik yani. Hinikçide heye mesela embejin zılam jin bek yani beki her parokuna bekevna bejev Ali Karimine yani serokeke legal jinek yani gotunda na bejama beki pratik de deme ev habat tekirin usa nezik gibi. Pevis de hem Ali jindeji Ali zılam deji ev tesiri sistem heye tesiri sisteme zılam heye mesela henik jinji Zılamda çava diti evcü tuhazı veki usa veki yani. Veki zılama veki veki habati. Evci hataleki pürmezin teşkildi ki. Em tuhazı mesela siyasetiki nüh, siyasetiki demokratik, siyasetiki rastici ser esası demokrasi, ser esası nikaşı azat, ser esası rahnedan. Em bejin yani rengi yani kolektif. Sistemi ki em karibin bejin mesela mecliste yani tevli meclis bir hevra karbikin hevra bir yer bir gün emtikadın sistemek bu savabikin. Dayken şehiden ku cenaze wan te unda kirin anji de torbayan da dişinin daykan gotun te koşuna zaroken xwe eme bidominin AKP MHP ev 20 salın ku politikayên dijminahiya Kurdan bênaver didomîne yek jivan pratikên vê politikayê îşkenceya li ser cenazeyên gerîlayên Kurde cenazeyên HPG-yan li peyareyan hatin defin kirin li goristana Bekesan û Kilyosê hatin defin kirin cenazeyan bi mehan jî didin sekirandin û nadin malbatan êrişî gorê wan dikin û di qutiyan de jî tesbî malbatan dikin malbatên şehîdên HPG êja starê diyar kirin ku li dijî politikayên dewletê tucarî dehşetê koşîna xwe bernadin ji jin nûsêre li ser politikayên dijminahiyê yên desthilatdariya xebîn dengê dayika Nezahat Timurtaş, Kamile Koç û Şükran Tülay. Devlet bu ahlaksızlığa, bu cinayete, bu vahşete son vermesini istiyoruz. Hem hamici koyu şerefe xwane, namusa xwane, hem cipi peşevere halkı xwane, bütün serikatiye rast, milleti xwane ceza vero, hami millet vekiliye me, belediye başkanı me, gelet ne bu hakaret mekan, men bixne bindesti, xudi me doya, hem ci Kurdun, xudi wanci de hem eci doya, hakkı meci bila beden, او جه اماجي امجي انسان او جه انسان
ما هون او جانن امجي جانن خنج ماتشه بلا حق ما بدن بلا زارو که ما نکشم بلا جنازه زارو که ما بدن ترسه بجد والله فرد تجاجي خلاص نو ازنا خود چقات چه زیاده تبه امی چقا بچی پیل بچی والله هون کارت ما تجاجي يعني بيجي والله ها ابي بيجرم تجمع ترس ام نوترس چقا ما بيجرم ام زعف چقا ما ده ام ده زعف ام ده هرب نتاهم حلقه ما بلا بتيك نامين تبندست وی ظلم و زوری هم میدی قبیل ناکن گنج مت کجن سر کلچیان پارچه پارچه کن جنازه ها نادنمه من مال دولت نخوریه زارو که من ریا حق دانه بینی ظلم خود در باز بین چونه در و بینی سب دعوا خواست سب ظلم و زوری ها کسته سری ها هاتی کرن سر بی قاسی چون دینه شهید کرن جنازه من نادنه دست محمی پارچه کن ام تشتی و قبیل ناکن بلا گلی کرد حمی بته یک بینی بی ظلمی دا درکوه ما مال دولت نخوریه ما تشتکی نکریه ام حق ما دی دولت حق کردان جیه زاروكي ما تبقى مزلي وانا كي وانت بخلات كن حيام ساق من اميل مجادلة وان دوام بكن ام زريا وانن ام مزلي زاروكي ما خلات كن ام قبول ناكن ام شبو بينا شتا بكامي دوام بكن چه بخوازي يعني چه اقبامي سروان قبول ناكن ام وان بخوازن شش مسألة ما وجنازة ما تخاصم ام ناخاصم قبول ناكن هفسی و هشت روژن جی روژنامه‌وان سلیمان احمد کوژه عالیه هزیم پدکی به هاتیه رواندن تو آگاهی تونیه ادیتور بش عربی روژنویسی سلیمان احمد 25 جوت مه لدری سیمال کاجالی پدکی به هات رواندن تبی سریدان مالبات و پارزاری سلیمان احمد جی پدکی رینه دا هفدیتنه و درباره رشاویده تو آگاهی جی ندا پارزار سلیمان احمد نریمان احمد گوت جدم رواندن سلیمان و مهول داکو اموی ببینن و دوسیایی بخوینن مسردن آسایشا گشتیا دهو که جی کر آسایشی ام آستان کرن تبی کو ما پشراس کر کو اولوی دریجی اول آسایش دهو که تگرتن شی او نشانی من دان تنگوتن اول جیر دبن نپرسین دایه و دستور ندان کو ام هرمی ببینن سروکا دستیا سربخوی اما فیمروان هرما کردستان مونا یوخناجی نرازی بون نشانی رواندن و انداکرنا سلیمان احمد دا گوت گرتنا هر کسی که به بریارا دادگاه نای قبول کرن پیداکه جولهی و جیانا سلیمان احمد برپرسیاره مونا یوخنا دست نشان کرکو او چاودریا دوسیه نوها دکن و گوت ما بانگا اشکره کرنا جهوی و سدما گرتنا ویکر مقابل هینا جی تو برسم نگیشتیمه لبلیسه 22 کس هاتن گرتن و شاندن گرتگه پلیس و لشکرین ترک لافچین خیزان و تدوانی بلیسه وانه بیداین اندام تیار خستنه آلیکاری رخصتنه بسرگلک مالان دا گرتبون زیادتری 43 کسان بنچاف کربون جبن چاف کرین سوکی دادگه هاتن کرن 22 هاتن گرتن و 12 جی هاتن بردان دروج اول ده 7 کس هاتبون بردان و 27 کشی دو پشتی افاده لامنیت و جندرمه سوکی ادلیا بدلی سیاحتن کرن پشتی افادهان دوزگریه بداخوازا گرتنه او سوکی دادگری جزای صلحی کرن پشتی افاده ولاتیان بناوه امین گزیجی بدرتین گزیجی ایسا گزیجی محسون گزیجی حاجی گزیجی فراد گزیجی سرکان گزیجی مصطفی گزیجی حلیم گزیجی سدات گزیجی سلیمان korkmaz İhsan korkmaz Erdal İnan Cemal İnan Beşir Çetin Kerem Çetin Emrah Aydın Turan Çetin Sinan Aydın Metin Çetin Mekin Çetin و Mahir Hergül hatın gırtın ifade şaza kesindin jî hina da adliye berdam dike İnfaza gırtı Hatice Çakmak ya 30 salan هات شوتاندن هاتیجه چاکماک سال 1933 لنافچه بت لیست توانه به برینداری هات بنچاف کرن جزای مبت لهات برین سرگینی گله گرتگان کرن دو جران عملیات بویه جبر رووی و لنگی خو نهاجی جبر کیستا مازارو که تی درمان کرن دوی ابو 25 آداری بهات بردان جبر جزای حجره این برین افاضاوی هات شوتاندن
هیوی 6 سالندن دگرتیگه ده بمینه دایک او جهیده چاکماک بر تکنیشان دا و گوت که چامل نگرتیگه راستی شکنجه گران هات تبی انفاز خود تمام کریه جی او برندان و گلیکی نخوشه بوی حالی جی سرگنی آلانیا کرنه دایکا جهیده گوت جبر که چامل کرده و نای بردان جزاروکن مرد بیجن وکی مبن زاروکن مت تجاری نابن وکی وان اف 30 سالن دجی دگرتیگه ده بمینن و پشمان نبن به راپور آتکی دخوازن دایکا مقبول ازر یا 81 سالی دیسا وگرنن گرتیگه هم مقبول ازر نافچه وان ارتمتی به بونه آلیکاریا رخستنه پارهات گرتن و جزا کرن پشت جزایوی سالکی هات طلاق کرن و هاتو بردان مقبول ازر یا 81 سالی جبه راپور آتکی یا گود بیجه دکاره لگرتیگه بمینه هاته گرتن و دیسا او شاندن گرتیگه مالباتا ازر دو به دوزگری رهبدیتن کر دوزگری جمالباتی خواسکو مقبول ازر تسلیمی گرتیگه ها تیپا ره بکم کچه مقبول نایمه ازر دست نشان کر کو نخوشخانه یا هرمه جسدی 61 راپور آستنگداری دایکاوی و گوت ما اف راپور دا دوزگری پشرم دایکا خواه بر آتکه و آتکه گوت مایناوی لگرتیگه تیپا ره ده گنجاوه ما ایرو دو آنگو دو دایکا خواه به کرسیا بتکر بر عدلیه دایکا من پار دکاری بو رابع سر خواه لی ایسال نکر رابع سر خواه جی ام دایکا خواه لسر پشتا خواه دگارینن بی حقوقی وها نابه ایدی ام دخوازن اف بی حقوقی بدایی ببه دو بچه عدالت یا وزارت عدالت ده 12 گرتیگه نو هنه بچه وزارت عدالت 198 میلیارد 703 میلیون 54 هزار لیره دروژه ویده و دو پلان وزارت عدالت ده یه 2024 آنده چکرنا 12 گرتیگه هندن هیم اندام کمیسیونا گرتیگهان آیهادا ازمیری احمد چیچک دست نشان کرد لولاته که چقدر زیده گرتیگه هبن او زیده به حقی هیه لو ترکیه گرتیگه نوین تیپین ایه و سه ین یک کجری هاتن چکرن ناهلن کسی ببینه افتجیده و جهول راکرنا فراستا حقوقیه جوخه بقانون انفاذی کیفیت که در خصنه هولی و گرتین کو اف 30 سالی گرتینه و نخوشن گرانجی برنادن به جزاین دیسپلینه کیفیت کو حقوق جهول رادکنجی دمشینن احمد چیچک دیار کرکو تجدار لگرتیگه امرالی بنگها وان کریارین آنتی حقوقیه گوت چکرنا گرتیگه لگراوی جخوا تجدید بسرده تو دستور نادکو گرتی و مالبات وان هفدیتینه بکن نها جی اف کریار لگرتیگه هندن جی کرنه پراتیکه گرتیان سرگینی باجارن دور دکن و تکلیه وان به مالبات وان رقود دکن اف کریار پیکانی نکدن آتجیده سروکا ایهادا ازمیری دیلان جانات شیگوت مرجن گرتیگه تیپین یه اوس لدیجی مافی مروانن اف گرتیگه سیقاتی نه دقاتا وان آدویه من ده جهی هواداری هیه و دروژی ده تنه ساعت و نیوه که در دخل حوشه هواداریه پنجرین قوشان زیده به تیره گرتینه تیریجین روژه ناکبن هندر کسین گرتی که هینا نهاتنه جزا کرنجی دشینن وان گرتیگه هن اف کریارجی جبو چافتر ساندنا مخالفانه دیلان جاناتش گوت جبرده لا چکرن آگرتیگه هنو دوی گرتیگه ورن والا کرن قانونا انفاظه وکا آموره جهکاریت بکارن این دوی اف کیفیت جهولی برا کرن گرتیان ده 27 مجداره ده لدیجیبن پیکرنا مافان و کریارین کیفی دست بگروا برچیبوره کرن هینا تشتک بسری گرتیان نهاتی دوی حمود خوازیوان بینه پیشوازی کرن ده مهکده 62 بازرگان مادین هشبر هاتن گرتن هزین اولکاری هندورین لسر مالپرا خویا فرمی درباره اپراسیون خوده آگاهی بلاف کرن و دیمنین اپراسیون و شاندن ده اپراسیون ده چرو دو کس گرتبون لگروان 557,000 چپ حبین کاپتاگون 6 پال حشیش 2 چکین کالشنیکوف و 13 جرجورین وان 3 دبانچه 5 بمبین دستان 6 جرجورین دبانچهان 53 گولین دبانچهان 41 گولین بیکسی علاوین بکارانین آمادین هشبر و 23 تلفن دست سرکربون دو اپراسیون دویمین یا 29 جتمه هدهجی دو کس لقامش رو هاتن گرتن و 12.40 کیلوگرم حشیش
و کریستال و علاوین بکارانینا مادین هشبر هاتن گرتن بواره دو اپراسیون سیمینا سویه که جوت مهده دو کسین حشیش المال خویا قمشلو چاندبون هاتن گرتن دو اپراسیون دست به کامشدار ده هاتن پیکانین هزین تیوکوشن آلدیجی مادین هشبر بسر جهن بازرگان بکارهنرین مادین هشبر ین لحسکی و قمشلوی ده گرتن ده انجام ده 14 کس گرتن لگل 1774 حبین هشبر ین جور بجور 700 حبین کاپتاگون 10 گرم کریستال 455 گرم توی حشیشه 4 کیلو نیف پالین حشیشه علاوه جور بجور این بکارانینه 175 گلین چکن کالشنیکوف 8 گلین دوچکا 12 فیشکن دبانچه و 9 bilgisayar کامپیوتر هاتن گرتن د 23 مجدار د جی اپراسیون کاتر درخواستن دوی د دو بازرگان هشبره لباشاروک منصورای طبقه هاتن گرتن و لگلوان 8646 هبین هشبره هاتن گرتن د 8 جوت مهده بالا فرنشارن دولت آترکا داگرکر اکادمیا هیزن تکوشنال دیجی هشبره یا لحرما کوچارت آدیرکی یا کانتون قامش رو بمب باران کربود انجام ده 29 اندامین هزین وان شهید ببون پدکه و ترکمن دخوازن لکرکوکی هلبجارتنه بطال بکن هلبجارتنن انجمنین پارزگهن عراقی و حجده و مهیورن بکانین و پروپاگاندا هلبجارتنه جید دومه لکرکوکی جی پدکه انیا ترکمن و عربین شوونیست هاوددن هلبجارتنه لپاش بخن برپرسن یعنی که جی دیار کرن کو هر هاودانه که جبو پاش خصنا هلبجارتنه ند برجواندی کردانده سروکا دسته پیکاتیان یا یعنی که حسیب عبدالله درباره مجارد آخوی گوت لکرکوکی اف 18 سالن هلبجارتنا انجمنا پارزگه چه نبونه جبو و ام گرینگی ددن هلبجارتنا لکرکوکی لپدکه انیا ترکمن و عربین شوونیست هاوددن هلبجارتنا لکرکوکی بطال بکن اف هاودان نشانا افلاسوانا جبر کن نزانن ای بسر نکبن حسیبه عبدالله بانک لخلقی کرکوکی کرک و روژال بجارتنه بچن سر صندوقان و دنگی خواه بکار بینن داکو خونا دجمن کردان به تمامی تیک بچه نامزد اینکی انجمنا پارزگاه کرکوکی دکتر احمد کرکوکی جی گوت خلقی کرکوکی لبند هل بجارتنه جبر کو تاقین کردان این لکرکوکی به خدمتن و گلک پرسکریکین وان هنه بیوسته اف پرسکریک بریا انجمنا پارزگاه بینچار سرکرن هر هودانه که جبو پاش خصنا هل بجارتنه ند برجوان دیا گلی کرده لدیاله داعش ایریش هزین عراقی کرده لشکر کشتن ایریش لنافچه و جیهی یال سرسینوری پارزگاه دیاله پیکات لگور آگاهی خواجهی چتین داعشی دسپیکی وسایت که بمب بارکری تقاندن پشره هزین ارتش کوبری خودان جه بیاری راستی ایریش چتین داعشی هاتن همه چه افغانی راگهان ده ایریش ده اسکرین ارتش عراقی هاتنه کشتن و 25 بریندار بونه او بریندار راکران نخشخانه دیالا روشا هنجوان گرانه جنازه اسکرین که هاتنه کشتن جی راکرانه تبعاتی نخشخانه دیالا مدیا راقی دست نشان کرد که پشتیریشه هیزه که مزن اولکاریه و گوهاستنه جه بیاره لحرمی اپراسیونه که برفره هاتی دست بکرن نوچه ادای گودارنیجا آگربست بدای بو و پشتی 7 روزان اسرائیل جرکدن دست به شان کرد. لگوری مدیا اسرائیل پشتی آگربست 7 روزی یادنا برای اسرائیل حماس ده ایرو جرکدن ارتش اسرائیل به داخلیانی که راگهاند کو و جنوب شرق دیجی خزایی دست به بکه چافکانی راگهاند کو ارتش اسرائیل آنی زمان کو بالا فرن شرط هوایی خزایی بمب باران دکن اونها نقطه این حماسی این خزایی تینه هدف کردن. لگوری مدیا فلسطینی دانش سهاره دنگ تقینان خزایی هاتی بیستن بالا فریم بیمروف و بچک این اسرائیلی جی لسر خزای دگرن برگودان ایجا منوچین نیورو پیشکش کرن حتی نوچین مین ساعت